Nenzela kanjani? Hayi siyaphila ba. Ngiyachapha Lapha ke ngibani ngikhuluma la. Ngikhuluma noNkosi khona Ncube. Nkosi khona Ncube. Amadoki lawo bophelana ukushisa kangaka. Ngizama ukuyadinga inkuni yikho la engibasaphona umlilo uthi mpheke. Kuthiwa ungabe lapha ekhaya? Ekhaya ngapha la sivela khona sivela emadwaleni. Ukuthiwa semadwaleni. Idonke zonke lezi oyabugcwalisa isikotshana lesi. Ngiyenzela ukuthi ngoba nje sokuyisikhathi sendlala ziyabe zingalapha ekhwandeni. Intombupa zibe ziningi. So kunzima lapha kuyini? Okunzima libridge wala amanzi awuchapheli noma uhamba ngenqola idongo liyafika zime zehlule ukuthi ichaphe abantu zipota zehlule ukuthi so idonki lapha zichapha khonapha kube nzima zichapha khonapha nxa kulamanzi awuchapheli amanzi awuchapheli wena uphila ngani lapha ekhaya mina ngiphila ukuzisebenza ukuthi ngibe ngithatha ithembiseleni ngikhethe lapho ngithinta inhlanzi yakho nozenzele ngizithengise uyezithengisa idonki lezi kazidinwa yini ukutshona zibhode emini konje hayi zingabotha namhla ziyaqeda le-2 days zingabotha lo mfana ke yini uhamba la ngochayelayo lo ngumngani wami besihamba sonke sisebenza sonke nokwakha siyakha sonke asozibhewuke kodwa lapha thina zingirayi lapha lihlezi khona hayi zihleli kahle kakhulu ngeke zikuye inkuni ligamle egangeni inkuni sigamle egangeni okunye uhlupha abantu bangapha kuyini ngaphandle kwebridge loneli amanzi kwezinye izindawo yikho lapho kula indawo ezihlupha khona amanzi njengakathesi so sifelwe yilokhu lokhu iveta lapha phezulu ukuthi ipompa amanzi phansi lezi lapho khonisa zintambo udonsa intambo ungadonsa ziyatshekela ngaba donse ziyatshekele nga ngingadonsa intambo leyo fana lesidrayivo ziyatshibilika khona la so ungazichibilisa ngibone ukuthi singatshibilika sibuyele la esivela khona ziyatshibilika kanje awu imota phela le imota so udonsa kakhulu ngapha esandleni sonxele hayi ngidonse yabe ngifuna ukukhonisela kiyo nje so intambo le ibophe zonke idonki lezi ibophe zinja eziphandile ezivuthiwe singambokothwa ke inqola lapha ke hayi angeke simbokothe inqola hayi yahamba kude njengokuba lokhu kuyicontrol njengesidrayive kuyicontrol okay ngiyabonga kakhulu lokhu yikho isidrayivo sakhona silesi namabreak angikhona yiwona lawo kuyisidrayivo kuyibreak kuyinto yonke okay akubreak sibone lapha ukuthi ngendlela ukuthi ziyakuma imoto imoto impela le wehlile so sesingena la lapha ngisakhuthuka mayiba hayi sakhuthuka ukhululeka soze siwe lapha ayimisa ngiyangena no azime ke khona hayi azingangena esifuleni singathi sifele lapha phakathi uthatha ithebethebe phala okay ufuthatha ithebethebe lapha phakathi ayike hey sesima kanje ya hayi mnandi imoto yakho hayi ngiyabonga kakhulu siyabonga kakhulu